Vlado, s obzirom da ste kod nas, tako reći, prisutni evo već 7 godina i držite škole života, kako naši građani, kako Crnogorci i Crnogorke reaguju i prihvataju sve ovo o čemu ste sada govorili? To je vrlo interesantno pitanje. S jedne strane, vrlo su spremni. Trenutno se vrlo često nalazim upravo u Crnoj Gori, u Podgorici, i prepoznatljiv postajem, ljudima sreću na ulici i puni su hvale. Dakle, svi znaju da gostujem kod Razićke, tako oni kažu. Eto, sutra ćemo vas gledati, ili gledala sam ili gledao. Sve je to tačno, vrlo ste bili fantastični sa svojim izjavama i pročitao sam vašu knjigu, ima odličnih stvari tamo, ali kada dođe vreme da dođu na seminar, da zaista nešto urade na sebi, tu postoji opet veliki strah. Veliki su, neki kažu, ja još nisam spreman, treba mi još malo vremena, a neki čak i ne mogu sebi da objasne od čega se plaše. Zbog čega? Kao da se plaše da će ih okolina videti, raskrinkati, kao da je to nekakva sekta, nešto u dodiru s ljubavlju, u dodiru sa emocijama, i plaše se ljudi da se otvore na emocijama, i koliko god postoji interesovanje iza kulisa, veliko interesovanje, nekako kada dođe na red da zaista urade nešto u školi života, da bi promenili nešto, da te stare učmale već strukture promene, kao kad se pili iz jajeta, kada razbije ljušturu, da uđe u nešto novo, nepoznato, tu postoji veliki strah i nekako mi se čini da kao da se nakon jedne velike euforije, bilo je puno ljudi na seminarima, dolazi do nekog velikog zida gde se ljudi povlače, kao da ponovo nisu spremni ili nisu zreli da rade na sebi, da bi pomogli sebi, svojoj okolini, u krajnjem kontekstu svojoj deci. Dakle, neophodno je ne samo da vidimo i da potvrđujemo da to je dobro, već je neophodno da u sebi, u svom domenu zaista nešto uradimo da bismo promenili. To možemo i sami, ali ponekad je zaista potrebna ruka pomagača. Naprimjer, na seminaru, da se dođe, da se vidi kako je to kod drugih, da se vidi da nismo sami sa svojim temama, sa svojim takozvanim problemima, da ima puno ljudi koji zanimaju slične stvari, koje tragaju za objašnjenjima, jer propustili smo, mi nemamo više mogućnosti da živimo u velikim porodicama. Sve su ređe velike porodice da možemo naučiti jedni od drugih. I to nam edukativni sistem ne omogućava. Upravo je škola života na seminarima zato se tako simbolično i zove škola života, da bi naučili te osnovne kosmičke zakonitosti, da ih primenimo u svom životu, pa i u profesionalnom životu, da nam bude jednostavnije, bolje u partnerskom životu, u odgoju dece, da bi preživeli u toj velikoj lepezi različitih ideja i manipulacija koje dolaze sa strane različitih kompanija, u toj megalomanskoj kupovini ponekad, gde ljudi odlaze u centre, u shopping centri kao na izlet, umjesto da idu u prirodu, oni odlaze u shopping centar na izlet da provode nekoliko sati. Dakle, da se vratimo sebi, svojoj prirodi i svojoj suštini i na takav način postanemo stabilni. I da naučimo, pre svega da naučimo da koliko god da se roditelji staraju da deci pruže dobru edukaciju, da ih spreme za život, to što danas deca uče, kad završe to je već zastarelo. Idemo vrlo brzim koracima, ali da to ne bi bilo zastarelo, ono što je neophodno, da mogu da se snađu kasnije u svom tom znanju ili neznanju kasnije, vrlo je neophodno i najbitnije ono što im roditelji mogu pružiti, a to može svaki roditelj. To je osjećanje da su voljeni, da ih tata voli, da ih mama voli, takve kakve jesu, da ih vole kad pogreše, da ih vole kad naprave nešto dobro, da nema trenutka da moraju da kupe ljubav od roditelja, da ne moraju razbijati skupocenu vazu kada dođu tu gosti da bi skrenuli pažnju na sebe, da ne moraju da konzumiraju drogu da bi skrenuli pažnju na sebe. Roditelji se plaše toga. Deca znaju da se roditelji plaše droge i onda da bi skrenuli pažnju na sebe, da bi pokazali tati, mami, ja postojim, ja hoću da se ti baviš sa mnom, da me voliš, onda ću
konzumirati drogu, ne bi li skrenuo pažnju na sebe. To, na primjer, to su sad neki ekstremi o kojima govorim, ali to treba osvestiti. Dakle, šta su uzroci različitih devijacija kod dece, zašto se deca tako ponašaju? Najčešći uzrosti su manjak ljubavi. Osjećanje, manjak ljubavi i deca samo žele pažnju. Žele da budu voljena i to je ono što roditelj uvek može da im pruži. Na najbolji način da budu voljeni i upravo i to učimo pre svega kao osnovu ljubav koju ima budućnost, osnovu na svim seminarima škole života. Seminar počinje u 10. U 10, da, još malo pa se vidimo tamo. Vlado, puno hvala. Evo reći ćemo Hvala svima i da koji su zainteresovani, dakle poklanjamo i knjige, pozovite nas 225108 i CD-ove za meditaciju. Hvala još jednom što ste bili sa nama ovog jutra.